Okay guys, nembanggal daw kanyayo katagluto tayo man tatay iti diningding sa bidukong nga dakarabasan na kinadapay iti lauk na nga intono nga bangos. Tamo yung matatangal daw kat madama iti pa construction ni bayaw. Update tayo man dati pa construction dani ta nalpasen dati beam dani. So agpuspos ti tata nagtaktaktar dati porma. Sa danto madama ti panagasinta adi may nga grupo. Okay, so masapol tayo dito iti Karabasa siyempre. Kaya shoutout man kini Katogs ni nagagat nga gukis iti Karabasa ya nakalita nga Karabasa nagapupay dito palengke iti Bambang Nueva Vizcaya. Kaya siyempre maliban ti Karabasa dapat iti lauk na nga sa bidukong. Datoy kata manmanula makamu datoy nga nating. Kaya siyempre laukan tayo iti palang. Ti Tagalog nato sigarilyas. Okay, so dagiti barbaro nga buy-buya follow yo lang tayo page tayo. Okay, siyempre pakastalang mo paglalaukin tayo siyempre kabil mo dati kuanan pagburukam lang mo dati bugong na siyempre tapos dagiti gulay na no medyo lumok ng basay kasi parabaw mo lata dati sa ugmon ta romamantulatan kasi ti kwa panagluto na ti kastoy kakapsat. Data na kita nyo. So nga dito probinsya makatipid ka nga talaga ta nagadutig sa sabayalay nga gulgulay dito ini nga maluto. So dapat numarunggay ti kayo mo aka aming nga klase nga ugot tada dito Atan so buyahan nila tagarodan kakapsat tagide matipe nga nagpalo dita agpalo kay latan. Okay sige garod. Agpanunot agagawa agrid-ridam kayo